Tariki ya 21 ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 ni TGP Trending nk'ibisanzwe twari twagarutse natwe tuje kukugezaho amakuru y'imikino agezweho kuri uyu munsi wo ku cyumweru w'iyi tariki n'ubundi 21 z'ukwezi kwa cyenda. Twizere ko umeze neza cyane aho uri ugiye mutandukanye mu gihugu hirya no hino, by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu munsi ku cyumweru hagiye gutangira isiganwa shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare, UCI World Champion, igiye kubitangira mu masaha ari imbere. Ni ibyishimo cyane mu mujyi wa Kigali. Abasportifu cyangwa abakunzi b'igare bose bari ku mihanda cyane cyane babukereye. Ni ibintu byiza cyane. Bwa mbere iri siganwa rigiye kuba ribera hano ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko hano mu Rwanda. Biraza kuba ari ibicika cyane, biraza kuba ari ibicika cyane rwose. Ariko reka kuri uyu munsi duhere amakuru yacu y'imikino muri CAF Confederation Cup. Ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo yakiraga ekipe ya Singida Big Stars yo mu gihugu cya Tanzania mu ijonjora rya mbere rya CAF Confederation Cup. Ni umukino ubanza w'ijonjora rya mbere rya CAF Confederation Cup. Ikipe ya Sport rero ku munsi w'ejo ku isaha isa moya z'umugoroba kuri Kigali Pele Stadium yakiraga ikipe ya Singida Big Stars. Dose wabonaga ko Rayon Sport bari biteguye neza umukino uza kurangira Singida itsindiye Rayon Sport igitego 1-0 imbere y'abafana. Rayon Sport rwose Murera itanga urwamenyo imbere y'abafana bayo bari bakubise stade Nyamirambo, stade Kigali bari bagakubise karaga stade rwose bari bamaze kugapfuka. Ntago Rayon byabananira gupfuka stade Kigali Pele Stadium mu bantu bipima kuri stade Amahoro. Rwose Kigali Pele ntago ishobora kuba yabatera ubwoba. Rero ni umukino wabaye itangiye ku isaha y'isa moya mu mihanda rwose, no muri stade Rayon batangiye kugera muri stade hakiri kare cyane, bari babukereye. Rayon stade bayuzuye ku myenda rwose, jezi nziza cyane, stade yari yuzuye ubururu n'umweru. Rayon rwose abafana b'ikipe ya Sport bakomeza kugenda bagaragaza ubudasa mu bijyanye no kugura amajezi ya ekipe yabo. Urukundo rwa ekipe yabo ubona ko ruri hejuru cyane. Wabonaga ko vuvuzera, amarange, ibintu byose bari biteguye. Wabonaga yuko biteguye gutsinda ikipe ya Singida Big Stars rwose bakaba bareba ukuntu bamanuka mu gihugu cya Tanzania n'impamba ikomeye. Gusa ntago byaje kubahira iyo myiteguro myiza rwose, gusa neza kwa Rayon ntago byaje kubahira kuko byarangiye batsindiwe mu rugo n'ubundi igitego 1-0 rwose cyatsinzwe n'umusore Mamor Check ku munota wa 22 ku mupira wavuye kuri kufra yaritewe na Chocolas Chama. Ku rwose ahita aterekamo umupira, aterekamo igitego neza cyane n'umutwe. Ikipe ya Rayon Sport yabanje mu kibuga abasore barimo Pavel Nzira mwizamu, Serumogo Al Omar yabanje kuri kabiri, akaba ari nawe kapiteni wabo. Nshimiyimana Emmanuel Kabange yari yabanjemo nawe ku rundi ruhande, maze Ndayishimiye Richard, Habimana Yves nka rutahizamu, Ndikumana Asman, Adama Bakayogo, Niyonzima Olivier Sef, Rushema Chris, Tambwe Glony ndetse na Nshimiyimana Fabrice nabo bakinnyi ikipe ya Rayon Sport yari yabanje mu kibuga. Mu gihe abasimbura harimo Idrissa Akiyate nk'umunyezamu, Narindwa Aimable, Hararimana ndetse na Mohamed Sheri, Aziz Basane, Fisto Kitoga, Paul Jesus ndetse na Yusu Diagne. Abo nibo bakinnyi umutoza Lotfi yari yabanje ku ntebe y'abasimbura. Wabonaga yuko yari gukina system ya 3-4-4. Wabona ko ariyo system umutoza Lotfi yari arimo gukina ku munsi w'ejo. Muri ekipe ya Singida yari yabanjemo Mas Obozagi, Anthony Trabubila, Marise Chukwa, Clement Kibage, Andre
Kofi Kidira Aucho Georgia Maruf Chepti ari nawe watsinze igitego. Kurtuas Chama Emmanuel Kayaha ndetse na Maku nibo bakinnyi ikipe ya Singida Big Stars yari yabanje mu kibuga. N'umukino watangiye ku isaha y'isamo uyobowe n'abanyamuzambike nibo basifuye uno mukino. Ni umukino watangiye ekipe ya Rayon Sport na Singida, ubonaga ko umupira bawukinira hagati mu kibuga cyane, ariko ekipe ya Singida niyo yabashije kuba ibona uburyo bugiye butandukanye bwo kuba yatsinda igitego mu minota ya mbere, ariko ntago byaje kubahira mu minota ya mbere. N'ubundi banza ikipe ya Rayon Sport nayo yagendaga igerageza kuba yakina, ariko ubona yuko system umutoza Famia Lotfi yari yakinishije ku munsi wejo system yagoye abakinnyi cyane. System wabonaga yuko system ya 3-4-4 wabonaga ko ari system abakinnyi batamenyereye cyane. Ubundi byari bisanzwe bimenyere ko akina system ya 4-3-3, ariko ku munsi wejo yakinnye system ya 3-4-3. ubona yuko ari system yagoye abakinnyi cyane b'ikipe ya Rayon Sport. Ku munota wa 22 ku mupira neza cyane waruhinduwe na Kurtuas Chama, uyu nguyu maze uyu musore Mazur Cheki umunyatogo tereka umutwe neza cyane, tsinda igitego cya mbere. Pavel Nzira ayoberwa aho umupira unyuze, nta nubwo yiri wagwa rwose, tereka depoza rwose ku ruhande rumwe. Pavel Nzira asigara ahagaze nk'igiti. Ikipe ya Singida ibibonye igitego cyayo cya mbere. Gusa Singida nubwo yabonye igitego muri uyu mukino, nayo ni imwe mu ekipe atarakomvetse cyane, kuko nta bintu byinshi yigeze ikina, usibye kuba yarahuye n'ikipe ya Rayon Sport nayo itagenda idahererekanya umupira, basi ngitere passe 2-3 ubone hari ikintu kizima barimo barubaka. Ariko ni ekipe ya Singida Big Stars nayo ikina cyane ku bijyanye n'amakosa. Yaje yiza umukino, yari bizi, yari zimwe mu bakinnyi iri buze gufata nka Asmani Ndikumana, yari yaje yamwize neza cyane, wabonaga ko bamufite cyane. Ariko ubundi ikipe ya Singida nayo ni imwe mu ekipe itarigeze yerekana urwego ruhambaye rwo ku rwego rwo hejuru, ku buryo wavuga ngo ni ikipe ikomveka cyane. Gusa igitego cyayo yarakibonye. Ikipe ya Sport yaje gukina byibura mu gice cya kabiri, nyuma y'uko Aziz Basane agiye mu kibuga. Aziz Basane agiye mu kibuga asimbura Adama Bagayogo. Mukino rwose Adama Bagayogo ubundi ntago akwiye kubanza muri ekipe ya Rayon Sport, nta nubwo yari asanzwe abanza mu kibuga, ariko umutoza Lotfi yari yamugiriye icyizere abanzamo. Ariko Aziz Basane akimara kugera mu kibuga na Wakitoga, nibwo wabonye ko ikipe ya Rayon Sport itangiye kugenda ikina banyuze umupira ku mpande, ubona ko bashaka kugenda bugari basatira ngo bishyire igitego, nubwo byaje kurangira byanze. Ariko byibura Aziz Basane yaraye yerekanye urwego rwe muri ekipe ya Rayon Sport nyuma yo kwinjira mu kibuga. ubona ko ari umwe mu basore bakwiye kubanzamo, bakagira byinshi bashobora gufasha umutoza Famia Lotfi. Abakunzi rero ba Rayon Sport nyuma y'umukino, ariko tutarava mu mukino, umusore bamwita n'ubundi Ndikumana Asman, umurundi rutazamu wa kipe ya Rayon Sport, yaje kuba agira ikibazo ku munota wa 93, ubwo bongeye iminota 5. Ku munota wa 3 y'inyongera nibwo yaje kugongana n'umwe mu basore ba Singida agira ikibazo. Ambulance iza mu kibuga, abantu benshi batangira kugira ngo ni bimwe mu bintu bihambaye cyane, ariko byaje kurangira uyu musore yagize ikibazo ku kuboko, ntabwo yigeze agira ikibazo ku kuguru. Igufa rishobora kuba ryavunitse, no kuza gutegereza tukareba kuri uyu munsi, tukareba yuko icyo abaganga bari buze kuba batangaza. Ariko yaje kuba agira ikibazo ku kuboko, ntabwo yigeze avunika ku kuguru uyu musore Asmani Ndikumana, ariko bigoranye ko ashobora kuzajyana n'ikipe ya Rayon Sport mu gihugu cya Tanzania.
ibyo bishobora kuza kuba bigorana cyane. Nyuma y'umukino abakunzi ba Rayon Sport bagaragaje reaction zigiye zitandukanye, ariko bose barahuriza ku mipangire y'umutoza idashimishije yo gufata abadefanseri batatu, ndetse rwose ibi bintu ndetse no gufata abakinnyi bamwe na bamwe akababanza mu kibuga nk'aba ngaba ba Adama Bagayogo, bwose wabonaga yuko atabyishimiye cyane kuba yarababanje mu kibuga, ngo ntabanze ubundi yakwiye kubanzamo byibura nka Aziz Basane, byibura akaba yabanza mu kibuga, ndetse na Kitoga akaba yabanza mu kibuga, ndetse na St Paul Jesus bakaba babanza mu kibuga, bakareba ko birukankana ikipe ya Singida Big Stars bavuga ko ifitemo umwe mu bakinnyi bagiye bakomeye bagiye bakuze cyane. Ariko abakunzi ba Sport bamwe bati reaction nyinshi, bati umutoza ni udutsindishije, abandi bati abakinnyi nabo ntibagenda, ntibari kuri calibre. Ikipe ya Sport ku munsi w'ejo yerekanye urwego ruri hasi cyane. Match yarangiye nta na shot on target, byibura ngo umuzamu wa Singida yabasha kuba yakora save runaka. Ni bimwe mu bintu ku kipe ihagarariye u Rwanda mu mikino nyafurika bikarangira idateye no mu izamu, byibura shot on target, nta kwataka, nta guhererekanya uvuga uti iyi ekipe irimo iragerageza kugenda ikina umupira byibura bikanga. Ariko wabonaga yuko nta byinshi cyane iyi ekipe ya Rayon Sport ikina, nta cyizere yego Singida Big Stars nayo nta cyizere itanga, ariko ni ikipe ya Rayon Sport nayo abakunzi bayo batashye bihebye rwose, ubona yuko nayo nta kintu kizima ikina, nta pase eshatu, nta kure mu buryo bufatika imbere y'izamu. Uraterera ijisho kuri bench Mohamed Shiri, we noneho ku munsi w'ejo yabaye urw'amenyo n'umupira ntazi kuwufunga. Uyu munyatuniziya rwose ubona ko ari bimwe mu bintu byagiye biranga uno mukino wa ekipe ya Rayon Sport na Singida. Rayon Sport rero igomba gufata rutemikirere ku munsi wo kwa gatatu yerekeza mu gihugu cya Tanzania gukina umukino wo kwishyura, n'ubundi uzaba ku munsi wo kuwa gatandatu, n'ubundi hariya mu gihugu cya Tanzania. Rayon Sport igomba gufata indege yerekezayo. Nk'uko mubizi abakunzi ba Sport bifuza guherekeza ekipe yabo muri Tanzania, bamwita rwose uyu nguyu araza kuba abishyurira 50%. Paul Muvunyi araza kuba bishyura 50% y'itike y'urugendo ku bantu bazakoresha imodoka berekeza mu gihugu cya Tanzania. Ariko biracyashoboka ku ruhande rwa Rayon Sport ishobora kugenda ikikamata mu gihe Family Rotifi yaba abanje abakinnyi bakomeye mu kibuga, akaba yapanga neza ekipe ye, akaba yafata nka Pavenzi akamushyira mu izamu, agafata ba Serumuga akabanyuza ku rundi ruhande bakabange, ariko akazanamo ba Idrissa bakazanamo ba Yusudian, akaza kuba yazanamo ba Aziz Basane, ba Kitoga, ba St Paul Jesus, akaba yabanza akabashyira mu kibuga, bakaba bareba ukuntu baza kuba bitwara neza cyane, agapanga ekipe neza cyane, kuko ku munsi w'ejo ekipe yagaragaje urwego ruri hasi cyane. Abakunzi ba Sport ntibishimiye gutsindirwa na ekipe ya Singida mu rugo, n'abanyarwanda muri rusange ntabwo twishimiye kubona amakipe yo muri Tanzania aza mu Rwanda akaba dutsindira mu Rwanda uko yiboneye. Yanga iherutse kudutsindira mu Rwanda, Azamu yatsinze APR mu Rwanda, Singida itsinze APR mu Rwanda, itsinze Rayon Sport mu Rwanda. Ubona ko amakipe yo muri Tanzania rwose amaze kudutsindira imikino 3 byibura ibaye muri aya mezi abiri yose y'amakipe yo muri Tanzania ikiniye mu Rwanda, abadutsindiye mu Rwanda rwose. No gutegereza tukareba ku munsi wa gatandatu Rayon Sport irabasha gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho, no gutegereza tukareba, gusa amahirwe ni make cyane, ariko biracyashoboka ku mpande zombi. Igitego kimwe ntago ari igitego cyinshi, wagenda ukakishyura mugakina, ukaba mwajya no mu ma penalty. No gutegereza tukaza kureba. Rayon Sport rero izagaruka ku munsi wa gatatu yerekeza mu gihugu cya Tanzania gukina n'ubundi uno mukino wo kwishyura.
tuva muri ekipe ya Rayon Sport n'ubundi yatsindwaga igitego kimwe ku busa n'ubundi nk'ibisanzwe ku uyu munsi mu Rwanda harabuze kuba hatangira irushanwa ryo gusiganwa ku magare. Ni shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare, isi ya World Champion, iri buze kuba itangira kuri iki cyumweru, izasoza tariki ya 21. Byinshi turaza kugenda tubigarukaho uko bimeze. Gusa ni shampiyona y'isi y'amagare n'ubundi igiye kuba ibera hano bwa mbere hano mu Rwanda, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika, igiye kuba ihabera ku nshuro ryayo rya mbere. Reka twihuta cyane twerekeze ku mugabane w'i Burayi. Ku mugabane w'i Burayi nabo barakinaga English Premier League, yakomezaga ku munsi wayo wa gatanu wa shampiyona. Ikipe ya Liverpool Anfield Road kuri Merseyside Derby yari yakiriye ikipe ya Everton ku isaha y'isa 7:30, maze ekipe ya Liverpool yitwara neza cyane, itsinda ikipe ya Everton ibitego 2-1, ihita yuzuza amanota 15/15. nta mukino n'umwe Liverpool mu mikino 5 iratakaza, dore ko ku munota wa 10 gusa Gravenberch yari yatsinze igitego kuri pasi ya Mohamed Salah, maze ku munota 29 Hugo Ekitike rutayizamu akasamutwe yatsinda igitego cya kabiri kuri pasi ya Gravenberch. N'ubundi ubona ko ikipe ya Liverpool yitwaraga neza cyane. Uwo bita Alexander Isaac ntabwo yari yabanje mu kibuga, yagiyemo asimbura, nta gitego yigeze abona. Ikipe ya Brighton yaganyaga n'ikipe ya Tottenham Hotspur ibitego 2-2. Burnley yajyaga kunganya na Nottingham Forest igitego 1-1. West Ham na Crystal Palace, Wolves na Leeds, Manchester United kera kabaye Manchester United yagiraga gutya itsinda ekipe ya Chelsea mu rugo ku ibitego 2-1. Ni umukino wagaragayemo amakarita abiri y'umutuku ku ruhande rwa ekipe ya Chelsea. Ku munota wa 5 gusa Sanchez yari amaze kugira ikarita nyuma yo gutega Bryan Mbeumo, maze ahabwa ikarita y'umutuku direct nk'umudefenseri wa nyuma. Ku munota wa 45 Casemiro nawe yakoze ikosa ribi cyane, abona ikarita ya kabiri y'umuhondo, ahita abona ikarita ya kabiri, akahita abona ikarita y'umutuku. Bamwita Bruno Fernandes, yateretsemo igitego cya mbere ku munota wa 14 kuri Dorgu, kuri pasi ya Dorgu. Ariko ikipe ya Chelsea yakinnye iminota 45 yose, 40 ubwo ngubwo idafite abakinnyi buzuye, ari nabwo yaje gutsindwa ibitego 2 kuko igitego cya kabiri cyabonetse ku munota wa 37 cyatsinzwe na Casemiro n'ubundi mbere yuko abona ikarita y'umutuku. Maze ku munota wa 80 Charoba yaje kwishyura ikipe ya Chelsea igitego 1 rukumbi yabonye Ruben Amorim, maze iminsi ye igomeza kugenda yicuma muri ekipe ya Manchester United. Man U ibona amanota yayo ya kabiri atatu, Manchester United n'amanota 7. Rwose ubona ko itangiye kubizamo neza, gutangira utsinda ikipe ya Chelsea nayo ikomeje kugenda yitwara nabi cyane. Rwose ubona ikipe ya Real Madrid muri La Liga nayo wabonaga yuko itwara neza, itsinda ikipe ya Espanyol Barcelona ibitego 2 byose ku busa. Kylian Mbappe yaratsindaga nk'ibisanzwe. Uyu musore ukomeje kugenda yitwara neza cyane, yagendaga atsinda. Kuri uyu munsi nabwo bari buze kuba bakina ikipe ya Arsenal Emirates Stadium ku isaha ya 11 iraza kuba yakira ikipe ya Manchester City, imwe mu mikino ikomeye cyane muri shampiyona y'igihugu y'Abongereza ndetse no ku isi hose. Umwe mu mikino ibitegerejwe n'abantu benshi. Saa 11 Manchester Arsenal, umutoza Mikel Arteta araza kuba yakira mwarimu we Pep Guardiola, rwose ku isaha ya 11 biraza kuba bikomeye cyane. Ni ugutegereza tukaza kureba kuri uyu munsi, tukareba uko biri buze kuba bigenda. Ese noneho uyu musore, ariko uyu munsi rwose ikipe ya Arsenal yagakwiye kuba iza kwitwara neza cyane, kuko umutoza rwose ku ikipe ya Manchester City ntabwo iri mu bihe byayo byiza. ubona yuko yagakwiye kuba ikora ibintu bihambaye cyane. Rwose ikipe ya Arsenal ikaza kuba itsinda ifite amanota
9 rwose. Ikipe ya Liverpool ni ya mbere na 15, Tottenham ni ya kabiri n'amanota 10, Arsenal ni ya gatatu n'amanota 9 ariko ntago irakina. Ngona yuko nk'ikipe ya Manchester City ifite amanota 3 ku mwanya wa 12. Ubona ko ikipe ya Arsenal yihabwa amahirwe. Reka rero kuri uyu munsi twigire muri UCA World Champion, gera kuri TGP Trend dukomeze kugenda tubana, yaba kuri www.tgptrend.com, yaba kuri YouTube channel yacu dukomeze kugenda tubana muri shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare. Biraza kuba ari ibicika cyane, muze turebe rwose uko biraza kuba bimeze kuri TGP Trend. N'ibicika cyane, mukomeze kugenda mudufollowinga, mukomeze kugenda mubana natwe umunsi ku munsi. Turabashimiye cyane, twongere duhure mu biganiro bitaha. Turacyari TGP Trend kubagezaho amakuru agezweho, niyo ntego yacu. Inari Kurutari Family WhatsApp. Ese ujya utekereza ko website yawe ishobora kukubyarira umusaruro? Muri TJP Media dukora website z'ubwoko bwose, tukanazigira monetize zigatangira kwinjiza amafaranga. Ibaze none ufite YouTube channel ndetse n'izindi social media ariko zikaba zitinjiza. Ese uri wapurayinga bakaguha used content cyangwa bakakubwira ku buildinga channel history? Tugufasha gukura used content ndetse tukabuildinga channel history mu minsi 7 gusa. Dutanga training muri social media management, website development, graphic design ndetse na video editing. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0788 46 46 38 7 cyangwa ugasura website yacu tjpmedia.net.